I pozdrav svima, ja sam Skolton, danas igramo Minecraft Preživljavanje. Čuješ, kravo? Ej, ti, što je? Nemoj da te ubijem. Nemoj da te bijem. Što? Okej. Dobro, idemo na drva. Okej. Mi sjećemo drva, jer je to za mene zabavno. Odnosno, mislio sam reći dosadno. Šta je to bilo, Skoltone? Jer ne znam, točno ni ja. Okej, idemo. Idemo. 40 daski. Idemo. Okej, tek imamo 40 daski i 3 ova trupca. Tako da moramo da iskupimo više. Tako da možemo kuću napraviti. Okej, imamo crafting table. Okej. O, i koliko krava. Idemo napraviti naš kramp. I tu ćemo u brdu najvjerojatnije živjeti. Okej. Idemo sad malo kopat, da imam kamena. Jer će mi treba da proširim, a i da si napravim bolje ove stvari za kopanje i to. Okej, tu ima šljunka dosta i to me živcira. Šljunak mene živcira. Jako glupa pjesma, Skoltone. Okej, idemo dalje. Okej, tu imamo 2 kuta, tu jedan. Okej, idemo napraviti kramp, ali od kamena, tako da možemo brže kopat. Mene šljunak živcira, opet staropa pjesma. Okej, neću je pjevat, ali koncentracija na kopanje. Okej. Idemo napraviti lopatu, jer će nam isto tako i lopata biti potrebna. A isto kao i mač, s kojima ćemo sad pobiti ove krave. Op. Da nema kože slučajno. Okej. Uhu, 2 kože. Ej, svinja. Ne hrokči, jer mrzim kad mi neko hrokče. A imam 4 kože. Okej, ima li još negdje krava? Bilo ih je tu puno. Šta je sad ova? Nema nijedne krave. Ali ima svinja. A evo ih. Pobjegle ste tu. Gle koliko krava.
Ok, imam 8 koža. Ok, imam sad 10, 11. Ok. Jako je otišla dole. Ok. Idemo uzeti još to 13 kože. Ubit ćemo i tebe. Ok, imamo već dosta hrane, a ovo je tek prva epizoda. Di mi je rudnik? Aha, evo ga. Idemo malo napreti ko neki mini bunker ovako. Tak da, to. Ok, još će mi trebat kamenja. Ok, tu ćemo kopat prema dole. Op. Idemo prema dole. Jer moramo ići. O, ugljen. Ajmo napraviti baklju jedno. To jest 4 baklje. Ima dosta ugljena. Već sam prvi level. Wow. Neočekivano. Eto ga. Idemo dalje. Mrzim kada uništim baklju, onda te ništa ne vidim. Idemo ravno prema dole. Ja kopam prema dole. Ok, idemo se vratiti gore. Jer želim speći ovo malo što je tu. Ok, tako. Idemo skuhat prvo to, pa ćemo onda ostatak. Ajmo napraviti pod. Ajde, maknut ćemo šljunak. I dobili smo 2 kremena, to jest 2 flinta. Ma kako vi hoćete. Ok. Još vrata treba. Ok, tako. To idem 2 škrinje, to tu. Spremit ćemo to. Ok. Do sad nisam gladovao, malo čudno. Idemo van, da imamo kak nam kuća izgleda. Ovo je nešto najgluplje što ste valjda ikad vidjeli. Ali ajmo završiti krov. Ok, to. Ajmo još samo to. I već je sumrak. I to bi bilo to. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se u sljedećem. Lupite lajk u znak podrške. I doviđenja.